رادیویا دنگه گله. مشتر 2024 سهشنبه بروکسل ساعت 14 لامده با 16 و 15 بلگو دارن هجا برنامه هنر برنامه که دیرو که چاند و هجا هلبست و سترانن ایرود برنامه در خبات هنری گو هفته در بازگوی در کتن پیش با کور باش و روژلا روشلات امی بوره پاره بکن میشه دکارم برای تلفن بشاری برنامه هنری ببین جبو پیوندیم به واتساپ و تلگرام 0022466564 تلفن دستان 00225341 5718 00225341 رادیو دنگه گل دوشان دیجیتال دجی بوره وبسایت دنگه تیرگل نکتور یوتیوب تلگرام رادیو دنگه گل اینستاگرام توییتر ایکس دنگه گل 2022 فیسبوک رادیو دنگه گل دنگه ویه برنامه هنر دست بید که بلگودارنجا پرتوکا بهنا آخه یا کجالی روزنامه‌وان و اندام نابندالی کلنجنولوژی ناگهان آکارسل آل باجار سلیمانی باشوی کردستان جالی ارتشات کاداگیر کرد و هات قتل کردن جیچیرو کاجین گوج آخه جنو و جدایک بونه پکته پرتوکا چیروک رومان ابنا و آش سمال هستن گو همین جن و خواهد دیده ببینین هنه هر وا به هستان لگرین تیگی هیچتی غیرین انگل کرد ام به اشکنجه کمکجو سرگونان و گریدان آوان آب کوکا خارجی موجود به ناگهان لهر روپلا پرتوگه ده هستی خواهد ده همو خندوانان جبلی جیانا گل کرد و جنین کرد در فتا پاروکرنا جیان و هست ناگهان ده ناگهان آکو بنویسین خواه سردستی ذهنیت سردست آمیر آل سرجنه دمشینه جیهانا هندور جنه رونی دیگه با فراندن جنه آزاد برسیوی ده هولدان کوله کرنا جنه پرتوکا بهن آخه کو جالی و شان جنگه و حاتی چاپ کرن هفدیتنا خویا به خوندوانان ره بردوام دیگه امی چار خواب بختی او دروین و بشکینن یا راستی او آزادی به دست خود بگیرن لقادانه لچارچوی کمپانی جابطلو جران آزادی جی پرسکریک را کرد چاره سری جبونا مشا 16 مشتاره کلیبک هات آماده کرن هنرمندین تف چانده لآوروپای به دروشمه عجبو آزادی هنر آزاد و کلیبه بلاف کرن لا
دنیا بینی شب روش به سر بگر به امی بیغا وسخان بن آزادی بو فازلو امی لمیدانم بن شب روش به سر بگر به امی بیغا وسخان بن آزادی بو فازلو امی لمیدانم بن مشامل قادانه بری ملک جیانه دلی ملک زندانه بین برخدان جیانه مشامل قادانه بری ملک جیانه دلی ملک زندانه بین برخدان جیانه املهی یکشی آگرن کسب کاره ممرینه مسوزای دری برا خوب مگرنینم املهی یکشی آگرن کسب کاره ممرینه مسوزای دری برا خوب مگرنینم پلگوداران جلوانه ده چارچویا 25 مجدار روژا تکوشن دجی تندیا لسرجنه یا جیهانه ده شانویا برین منجی اوینه هات لیستم لیستیکا کو بنونفتیا کسکه یوانه او با ارگانیزاسیون مساجنه لشانویا باجر هات لیستن جالی هفشاردارن باجر مزن او گله کسن نونر سازین جنان این باجر و هات تماشا کرن لیستیکا کو شبنم iş güzel جهلبستا birinin منجی اوینه نه یا هلبسوان او در هنر ایرانی فروک فروهازاد جالی شبنم iş güzel ve لشانوی هاتیه چکرن و در هنریا و برفین زندرلی اولو کریه لیستیکا یک جن آگو هنرمند شانو و سینمای نازان کسال دلیزه جالی تماشاوانان و راستی علاقه یک مازن هات نازن کسال پشت لیستیکا آخافتن کر اگود قتلام جن وزاروکان افتشکوتن از ایرو توایا روژه لروژین و نارینه دفکرم اف دنیا دوژه ها گچانه اف دنیا جبو جنان دوژه ها جیانا فروک جی وصابو فروک بو دنگی همو جنان فروک دواتیا روناهی بلا روناهی اما قد نبه جمع دور بکوه شهرداری پیازه ده هزار شتلندارین فیکیان بلاو بکه مجلس شهرداری پیازه آمده جوینا خویا مهمجدار درخست ده مجلس پیشنیار هات کرن کوی لولاتین گندان شتلندارین فیکیان بین بلاو کرن اف پیشنما هات قبول کرن نگوری بریاره دل 25 گندان بگشتی 10,000 شتلندارین گوز مجمش هرمی بهیف هلوک خوک گلیاس ویژنه و سی بین بلاف کرن اف جبوی 25 مجدار یورن چاندن لرقی فستیوال دویمین آویجی دست بکر به پشتاریا 51 نویسکار و جوان جباکو روشات سوریه و هندور سوریه میوان مصر فستیوال دویمین آویجی لهولا ناوندا چانده کانتونا رقی به درشمه ویجه به پینوسین سوریه دست بکر ده فستیوال ده اندامن دسته چانده یا رویبریا خوصیریا دموکراتیک ایرما باکو روشات سوریه دسته چانده یا کانتونا رقی نونر مجلسا کومبونا جنان آزنوبیا نونر مجلسا رویبرا کانتونا رقی یک دیار روشن بیران رقی نویسکار و هلبسوان کانتونه بشتار بون ده فستیوال ده هفسروکا دسته چانده یا رویبریا خوصیریا دموکراتیک ایرما باکو روشات سوریه سرفراز شریف بخیر هاتنا بشتاران کر و گود ویجوان ابراهیم الخلیل بیجه ویجه پیشه یا پیغمبرانه جبروی گوتنه ام دسته چانده یا هرما باکر روشات سوریه به بشتاری وان دوی فستیوال ده کیو خوشن ویجه پیاما هزکرن و آشتیه
لسر ناوی ویجوان جهندر سوریه ماموسته زمان عربی و هلوسوان جرقه بشار کمون آخوی و که خوشبون آخوه لدارخستنا فستیوال آن زمان و گود اسپر که خوشم کو بشتاروی فستیوالی بومه به هسکرنا جتوایی کسل من دبهی سر دبیجم ایوار باش بشر نونه روبریا خوستریا دموکراتیک هرما با کروشات سوریه هندان العبید و هفسرکات دسته چانده روبریا خوستر محرم الفتی و شهرزراف شریف نویسکار و هلوسوان خلات کردن ناوین کسین هاتنا خلات کردن و هانه نویسکار کرد چیرو که جمعه حیدر نویسکار کرد چیرو که یه سرکانیه نریمان avdiko û helbesvan ebod mexsu yê ji bajarê Qamişloyê ye. Piştî xelatkirinê belgefîlma bi navê çand serkeftina xwe nû dike ku desteya çand û hunerê ya Herêma Bakur û Şerqê Sûriyê amade kiriye hat pêşkêşkirin. Dore koma reqa ya hunerî gelerî şan û stranên bi zimanê Erebî û Kurdî pêşkêşkirin. Piştî nivîskar û helbesvanên ji hundir û dervê Sûriyê pîrozbahiyên xwe pêşkêşkirin ew jî ev in. Serokê edîtoriya Kovara Şermal Dilşad Murat helbesvanê li Almanyayê Ömer Bozan nivîskar û helbesvan Mihemed Balî mamosteyê zimanê Erebî li zanîngeha Kahîreya Mihemed Refat el-İmanın her wa helbesvan Roz el-Mulhim a ji bajarê Safîta yê Sûriyeyê helbesvan Ruqeya Necar a ji dêra zorê helbesvan Ebûd Mexsu yê ji bajarê Qamişlo helbestên xwe xwendin. Nivîskar Raman Hesê jî kurtê çîroka bi navê Ode bi zimanê Kurdî xwend. Hêjayî bîrxistinê ku vê festîval sê rojan bidome. Li gûrî Komîteya Amadekar sibe semînerek li ser dîroka wêjeya Kurdî dê were dayîn. Paneleke diyalogê li ser rola rexneyê di pêşxistina wêjeyê de dê were li darxistin û helbestên bi zimanê Erebî dê werin xwendin. Di roja siyemî de helbestên bi zimanên Kurdî, Erebî û Suryanî û kurtê çîrok bi zimanê Erebî dê werin xwendin û dê festîval bi belavkirina xeletan بداوی به جبو شهیدین کنکوژن انفاله پیکرکه بیرانی نوره چیکرن پیکر سازی دانمارکی یون گالسینگ راگهاند کو اوی جبو بیرانا شهیدین انفاله کو دی سردام صدام حسین ده لباس باشور کردستانه پیکات پیکرکه بیرانی نچی بکن گلسون دیارکر کو پیکره کو جبو بیرانا شهیدین انفاله کو دی ناو وان ده زاروک و جن 182 کرد هاتن قتل کرن آماده کر پشتی کو بداوی بو و بشینن کردستانه وی دیارکر کو پیکره کو اوهیجی لسرد خبته پیکره که کو سه کسیتن کرد لدورا آگر لحف کوم دبن و لدیجی دجمینن خوش شردکن گل سون تازانی کو پیکره کو وی آماده کریه لگوری دیرو کو چاندا کردان هاتیه چه گرن تازانی کو او دخوازن او بیرداری جبو گل کردستانه خودی واتیه که مزن به هنرمند دیارکر کو جبو دیتنا شوپا انفاله سردان سلیمانی و حلبچه کریه و دیارکر کو کیمیاباران حلبچه کرسته که مرویه وی گفت کو گلک ولاتن اروپای قتلیام حلبچه پاشکو گرنه جیمز کولینسکین هر وها دیارکر کو او پلاندکین کو لباشوی کردستان اتولیه که پیکرسازی هوا بکن گلسکون هری داوی گفت دا اتولیه پیکرسازی یا کو او دخوازن هوا بکن ده هنرمندن جوان این کردستان ده فیری چیکرنا پیکران ببن کو به ماتریالن خوزایی ینوکی هر یه چی دیگن هفته فیلمین ایتالیایی جی دست بده که هفته فیلمین هفبش این ایتالیای گوجالی بالیوزخانه ایتالیا یا ترکیه و ته ارگانیزه کردن این سال 26 مجداری دست بده که دوی آهنگ ده برنامه که گوجی 8 فیلمین نو پکته ده این سال جبو جارا بازدمین پیشکشی حسکرین سینمای بکرن پشتی پیشاندان اندم سالا هاوینه یکو هاتن فروتون و جاره ده فستیوال پاییزه جی تماشاوان سینمای ره ببمیوان فیلم دل سینمایا سول کاواکلو دره یا کو یک جیهن دیروکین انقره‌یه و وی داوی هات رستوره کرن جنو و هات وکرن به تماشاوان ره بین با هف سالنامه ده
8 فیلم هنه کو ji filmên derhenerin İtalî pekten. Balyozê İtalya'ya yeli Tirkiye Giorgio Marapodi jî wiha got sinemaya İtalya'ya ku ji aliyê gel û rexnegiran ve tê hezkirin ji bo danasîna çandî ya İtalyayê kilîda bingehîne çawa ku alaqeya gel a ji bo van festîvala nîşan dide sinemaya meya ku li Tirkiye jî gelek tê nirxandin demsala zindîbûn û afirînêreyeke awarte dijî. Benaz Rauf jineke şêwekare û ji bo parastina çanda Kurdî dest bi çêkirina seramîkan kiriye. Benaz Rauf dibêje 16 salin ez li bajarê Silêmanî seramîka nîqaş dikim. Li Başûrê Kurdistanê di nava civakê gelek caran jin tên astengkirin nikarin hêza xwe nîşan bidin. Lêbiriya hunerê dikarin van astengiyan derbas bikin. Em jin biriya karên çandî dikarin xwe jî û hunera Kurdî jî bi pêş bixin. Dokümantere Nan û Gul li Los Angeles hate nîşandan Nan û Gul ku bahsa zordestiya li ser jinan ji aliyê hikûmeta Talîbanê li Afganistanê têk kirin. Pêşandana danasîna belgefîlma Nan û Gul li Amerîkayê hate li darxistin. Di çalakiya ku li Los Angeles bi beşdariya derhenêra belgefîlmê Sahramanî hat li darxistin de nûnerên geleksaziyên jinan jî amade bûn. Belgefîlm dê di 22 mijdarê de li ser Apple TV derkeve pêşberî temaşavanan. Belgefîlma ku tundiya ku li ser jinan tê kirin radixeberçavan de heman demê de delîlek girîng a zilma desthilatdariyên mêr ên li ser jinan e. Belgefîlm pêkanînên Talîbanê yên li hemberî jinan eşkere dike. Belgefîlm salek piştî ku rêveberiya Amerîkayê welayet radestî Talîbanê kir li Kabûlê hate kişandin. Her wiha berxwedana ku jin li hemberî zehmetiyên ku pêre rûpû dimînin bi cesareteke mezin nîşan dide. Di belgefîlmê de wêneyên jinên ku li Kabîlê dijîn bi telefonên xwe yên destan jî hatine kişandin. Wêneyên navborî hema bêje delîlên sûcê li dijî mirovaniyê yên li welayet li dijî jinan hatine kirin. Derhener Sahra Manî di çalakiya danasîna belgefîlmê de axivî û bêdengiya saziyên navnê teveyî yên li hemberî zextên hikûmeta Talîbanê yên li ser jinan şermezar kir û got jinên Afgan piştgiriya ku heq dikin wernegirtine. Kom müzik aranjeyek nûya strana koma azad ala serxwebûn parvekir ku di albûma Şemal a sala 1993 de derketibû cih girtibû. Strana ku kom müzik li ser kanala xwe ya YouTubeê parvekir di demekekin de ji aliyê gelek kesan ve hat godarî kirin.
باقی و کارگر سالانه دیدیشی که خارا سری دلدانه شیگونا باقی و کارگر سالانه دیدیشی که خارا سری دلدانه دشمشی قدان بره کشیانه دشمشی قدان بره کشیانه ملی قدان دلدا آلا سرخانو ملی قدان دلدا آلا سرخانو بله گودارین هیجا ایرو جمع هاتن داویا برنامه هنر حتی برنامه که دم ببینه خوشیه ده دم باش آزاد بشیم